Ner malaken yam kana diala content barwanya lingua seme kanor online TV channel. Tukon kale tijidini tibukon keling kajan guaseme en walle shanga jandang rawidi kel kapai bakel ron kina dang rawidi jandang rawidi diech. Bana jo me bana jaling kel. Tukon kale dang raw to gorliang. Manyama bana ling tamu cha kuumɛ SPLA IO chaja gwain kaje kuumɛ kema yadit. Gorjen wo bajan waga yakel rawde bana roy ko kuin kware cikir mi yadi telara no ba kuin kware ba jalat ciga roy ka Ramadan en let ka finance menti yopinda ka dobdan ba kuin kware ba jalet keje bana je choto ka jowdan de konoling kuumɛ SPLA IO mentere which ka South Sudan pin Dr. Machar cha dini ka cha ka gwanyen wo ken cikan torbiele dangro la ambulance ni cikan ka wang chajo mo chajo kwen wooden shal ke yakani wuda danen la nyingmal kala kalede re wich ka South Sudan chajo melari nan gwasame chana jalinkel ajana torbiele dangro ajana cha yode ka ambulance dangro re dulwal cha ka wang kan ambulance dangro tin cha wang awaken tiki chunga lor bang chune tika mek tichala do ka SPLA IO shuka ben ka shukan torbiel ton shukan ka wang ka shukan wal shukan kanang re hospital ka morobo county ka jo mishalat ajanna me shimu gwalong ajane para jeg me dana chi tuok re which ka fan ga gwade dana shamsep medical center frontier me chaje wang kuumɛ kilmi yadi te jo mo che la de jene me che gwano de facility ni ning civilian de ka wanka ki de ka yar na mo shi magwa ko de kuumɛ SPLA IO ko de jadwer ko shikan hospital shikan torbielika shikan ka wanka sha waldial cha kanang ante murai kona chala de tele mishale well re wijandan en tika morobo ki kotoria ngai kon morobo jen kwa dan te SSPDF tendio je chalat ka gwasenbe na me dwer mi cha kwen kuumɛ SPLA IO amande kon kula gwasame wude jal kame yakani ka jawara na shalade no men chala de kuumɛ SPLA IO mi jak na kan ga ngaje no ka jike kuumɛ SPLA IO binode kon lar nene jen chega de compare kame dana ci to ka fanga kol fanga gwade chana chaga nak te ne te kon na ka ke keren yal buka ke date dit no ne te dong titre dulwal tila peshane tetel mach kwalbung ka kare ngal ka ganshimne akil me yadi kana kum Uganda kala ra jene no jene itaga isha ede ka park me dan ci to ka fanga duwe je me shal ka morobo kanti me de je ram nga yakane de ngach ram na mala roje long ko kum kil me yadi no ci de compare me ci to ka morobo ka western Equatoria no la dunwal bene kan ten jukan wal jukan nang teram jikan moy ka bot teram jikan nak jikan nang na wal karodien kan o jikan torbiel jikan ka wang dum fan ga chanang na foi na ka mena gat man ne dit teram palka no dumele ka bun nang na wal deragwa so na me she chuan ku di shal ka yakane men go belar no e para je me dana ci to ka fan ga ina me jega long ami jega long manana shalat ina me again second time ko ba bilwal ba ka wang ki ba na ba ka joyredian so che de compare nyu de jeno dunda mela de chew chemet ka manan ci to ko fan ga na mo mo gwa mu de yena ngaje no jawro ro gwat men bana kwen bana rai ka manana chala de kim yadit ka kuin kware kir order funding release to support December 2026 election wa kim yadit charaje no ba yuten konti de kuin kwarde latka ka ba ka dil realika ka jawda na chalat gorno jin bi nywa nas ko ken na ma gora liang ka ji amanagan amane de ko ken kima yadi charai ka kwaren ka finance che jogono kama yura tin ba kuin kware ba ka latka ka the chairman dung National Election Commission wuda mo shale Minister of Finance National Election Commission Professor Abenego Akok chaje jok akirma yadit chikana mat pinyen wo ba yu ba ka dil kamrar ati ba kuin kware ba ka tok keke ko ba led yalten kontin gorken wo
de lat ka kuëny kware de ka tok ka jodan jikan lat kuëny kware kana bari alaka angoda kana tok ba kuëny kware ba je alaka ko jen tetyak eno gorje en wobnari alaka ba ndi alako no gorke ka kuëny kware ala election mbalat ko gwasan be gorje no de na jeka china de alaka chikem yadi chawraj mo chajalat no ka jo chalat shangan balat ni kuëny kware a shangan jandangro wid bakel ka paywero ron kin dangro wid jandangro wid bakel no on 26 December 2026 ka jo chalat gwasame President Salva Kiir and Professor Ko confirmed that both he and President Salva Kiir reaffirmed the government commitment to holding general election on 26 December 2026 in line with agreement reached by political parties. Kanishi matana no ba kuëny kware ba jalat ka changa jandang rawid bakal ka paywero chikem yadi jalat kana jen wudomo eno bondi al chikamat chikana mat pinyo no ba kuëny kware ba jadelat ka jen changa jandang rawid bakal ka paywero ronkin dangro jandang rawid bakal chalat no chigan deni chikana realaka te ba kuëny kware ba jagang kano ba mal ba jaga jatu wano ka jom chikana lat enana akanana. He also noted that security agencies have been instructed to assist the Commission in ensuring a peaceful, transparent, and credible electoral process. Kanishiga deniri aleka to ba pere ba jenyot gwa bedanan ba kuëny kware ba jelaten. Chikan jo mo chikana kwen. Chikwere nanan kef national election no. Wude me Michel Kameno Professor Abenego Akok chala do ken chikare aleka ka chala do jen kana bonde ki kana timde bika nyur ko do brande yude kamrar kaje aka de kuëny kware de jeri aleka de tindi ala kono gorka kuëny kware de ka laslet shol kuma kirmu yadi ne ka dialten kon tin bichonga jakel ka shen kuëny ndit a general lodu naka ko kuëny kware chatyak ka jom chalat gwasa me chala be wonena ala kisten dang bakel wacha dul cha tu ko lenaten dul content ba kuëny kware ba kula laten gosen content ba kuëny ba kanike ba kula kwenten ke bana chongten no wa kan sten dang bakel to chagar ala kantam na let ko mi ka tok ba kuëny kware ba shu lat ka gwa da na che bin geje ka jom chalat gwasa me watal michigan lat ka kui Dr. Riek Machar tal mi chalat ka kui SPLA IO tal mi ka char kene ka do badanan ba Dr. Riek Machar kene bonde do badan buga te ka kui ni makaja tal mi chikan lat ka kui kuëny kware ka kui Dr. Riek Machar ki ka kui kuumɛ SPLA IO te or jom chakulat gwasa me ne tin ngaj manana to gano en kuëny kware shebe wo woniam ko Dr. Riek Machar ramkel ka bondan e tanmal kene kum kem yadit ka kijamo chebe men tuok eno ba kuëny kware ba jalat eteleja tik jomo chikana lat kem yadit shoda mi chejito bano kuëny kware ba jedilat a chentele kuumɛ SPLA IO ten no baname jena dana chakula gwich anete kontin lat ka analysis enwo mitela Dr. Riek Machar tele kuumɛ SPLA IO tele mishale mal rewi ka Sudan ka tele mishale kuëny kware belet enemi sha Dr. Riek Machar jaja kon luny rewich ka Sudan ka jodan chalat kamu wo Dr. Riek Machar lo yena shede mango de mentame tele dom ba kuëny kware ba dilat keje enemi shi wude shal ka mekir ma yadit che Dr. Riek Machar che jeluny ano ka je ja lawno be campaign de be jelat ko ba je kulo gor kamu ke ma yadit wongot kami lele jeno shirga malar jeno che deni chagar alaka deni chagar alaka bang ka kan unify force kana laslet ka kan permanent constitution kana kontuk ter domade kuëny kware dero nyam gaja ti diali ba kala dana min shi Dr. Riek Machar cha jeluny anyok eno ba kuëny kware lat nane long ko ntame tam cha je wes kuumɛ kirmu yadit gwami mo gore jeno be kuumɛ SPLA IO be dismantle ko jikan bute ka long ko jikan bute ka kuëny kware nyamba chanen enede kontila jiwen mon international community kana jigat intergovernmental authority and development
ka ji Africa Union ka ji European Union dio je shangai ka kor gatan pa ji European Union chikan kum kir te jeno loin Dr. ma charo jen ba mal ba jeno raina ngode take a pending tel mi chen la de kem yadit and wo be Dr. ma charo be jolun but instead me mlen kono me roja me ron pa release nono ka chang ka jan dangro widakel ka pa bakel ron ken dangro jan dangro widadej eno sekir Ramadan ente national election tet kada professor Abenego Akok che jogono lonya yo kabrar kuin kware atwo ka lade bari ya ba yuri alaka jome jendana gode nyaa yekel be ataka mal